Watla ki election jit nong mikmat siki Autonomous Districts Council ompat tikena lano kan long Henry Don kiseng san pertei ki bala penbenai ki kerteng jo ki kertong hakaba ki kertong ki bayo tiket kila ki khore ban pen kre yelade dang mata ki election MDC Henry kila Don pat ki bom yo tiket na ka parti ki bakipan ki neru kila sedang manwat parti newat banyakun kumuk kertong simet hakaba wei uri urang ba oblatip kerteng uba bat lang po ngap mentakasi ula penbena yalade un mi bet chakmat manyakun ye ketiki election kumukurtong simet na Jawai South constituency hak election MDC kene kijing raya kun une urang ba kumukurtong simet na ketiki constituency kade hadin kijing bom yo tiket na ka party Voice of the People Party VP manyakun ye MDC election banwan na Jawai South constituency kerteng jangan ada ma bai lang pos ngap bai lang pos ngap snow ha man ong hari bor so ha man nam wa ban thot pom spelling ni kerteng jangan ha jantian yang bat mo kasih embek siapa man tha ba BRETLAN POHSNAP kerteng jangan ada ma bai lang pos ngap o ban national kibosnya juai te ku beriu badan gaji kitle nam tak yak im gari bekerja itu badan gaji upor ku beriu pun ubala persyang hai bor berit mantre ya kakam jong ki pai ba nam tak gari bekerja itu hagi peus nam ki badan lain no but hoi ku beriu beladon mentah hikam sanyama sima kebangyong ke politics lagi kau senang gula leno ngala manong gajian nanti ngala sedang nadu arja kendai arja kat sao badadu arja kat kendai ngala persyamban kontes election MDC tingam siam na poi kata Henry ke kebanga ngasyo tanat leni kasih kemen bani tu ni kapor kedai, kapor kedai bangayai ke kalanti jauh ke jingkoi, ngayai ke kalanti jauh ke jingkei yang keri bagajat riu, ngasong tu bagajat riu kadangkan yang kiberiu ke ban ai je sekri hak, nado ke download ke mesir, kiberiu ke badan ke vision, dan mana kita kedam, hagen mentah. Nampak ni tu yang hari kapor. Malah perkat biang ban ya ada hari election MDC ke Bansawan. Ti malah persiang ban malah rumah ke parti VPP. Cuak election MP. Ti kumu beri berkecing serang ban contest election ban ai disagree yang tak kekari berjaya beriu malah apply tiket ke parti BPP. Ban kumu beri mengenai itu ngayat ke kalanti kumaki orang ke clean politics ngayat man kita perform mengenai election hak MDC ke ban hak senang hak ningasan senang berada aman kita perform ngakeren ngap persya yang ke bawah yang ke sepak ngaong ke bangsa ke sedang nalu ke klimat baai pisah ikan dia kebal peluang nyaman wan hamne kira kita apa Kimdan unit Kimdan sakit kata kebal pensyayong yang abang latuan jemut atau gelalai researchnya amsundan anda dia mana awal ni. Tinggal lagi mereka entah. Mudah ni dia berasa. Jumpa tiket sini commission. Sorry. Atau so seperti juga state election committee juga PPP Dr. London. IT Barden. Dr. London. Kejaknya mama tu dia seperti juga state election. Tinggal kini tiket mana boleh tiket. Tiga day kurang yo way iba ang tempo coba semua kadang di senang juga hak jual kesansi
nanti Muslim. Kita ini Keteng ada maklai Batlang Talang. Ya Batlang tamu. Pihak mana ni cuma membuat tiket cuma circle bukan research dari itu konsensus cuma Konsensus juga. coba di South Jawa South Polisi Constituency. Dia tiket tentang belum dan unit dan circle ini atau kata pemilikan kalau organize. Pemilikan konstitusi jadi kalau organize pemilikan kalau atau kata cuma dan circle ini. Nó namanya ngaile dan percaya ke kembangan itu kan. Nama ai andai benar bisa kira bersentuh baik memang ai bisa nampak syukur dan nampak man pun dia kereta mau kriteria kata bagi kereta pun Last election you want no? Không support balai dan kita hadir untuk pihak betul. Ya dan hingga dan nanti masa mentang ini belada ke suya sok ke BBP tam ndai official. Kita dia lihat je personal dengan nama ke hanya TV, tapi ke UTP ke kula dengan mana ai tiket. Mana kersian tu amali juga. Kersian yang hal ini bisa. Ini kerja nak ulang nak parti nak isu tu. Tepun baik dia dengan join ke BBP. Pembangunan dia orang Hyundai officially VPP ni. Hyundai UDP, VPP tengah join. officially. Join tu kena simkam ni. Sudah. Tunggu kita dia sih bahar pilih insurance. Bahkan ni, hot. Ada isu. Dia tu program ini, dia kan clear bahan ni, ngam sini kabar nalade, kini ngam pasal apa iba. Dia program ni di ngam pasal di Choice of Constituency. Tadi ke ayah lah, aku ada sini. Wah, ada kata. Makiru lagi ibit yang kinwat yang ngarungan wat ini. Yang keren kata ada kebasan ha. Kamut dengan rai mentang nyai baik kau ini benar kan dia. Kalau ngaji terenang boh. Berangkam dia ngaji terenang. Jangan nombor jangan peni boh dia. Di balai pelong ngamen ada kau election deh. Mai you kajai kendri ujongi. Kajai kendri kepala paitlen. Tapi baik lagi baru kiri nandang jalan naik dan jauh naik nak keren keke ni kecimpat leng ke basok kai nang hiar masuk jadi ngang kau berdan kambahan nak jupai ba pada program juga Choice of Constituency ki Punjab dengan bangan pai kebat sebagai influx tapi orang kata kecim one room ketlap jadi beri kepada bah kaji ni jangan kan ni kalau kum kaji ke bomdan jingkang jingker ngayon iso to ba begin ka babdan jikhan jikher la bandung ban mi kan bamon gitu la bandung manu ka in nai gari joni ko ta kadang dijima haji shah idan ka sponsor ka ram special status na sponsor ba ani rai ni hane gani am sham nagleng ka sarkar kam sham nabe bekma dengan nagleng juga lagi pai ba ki ai ka kala ya gani bentangan ngana mai la ninna mai la ha girom kimi Daglati. Teka baan hagjede kene kecing rai. Jaga parti PPP dalam tangan ni ketika naga Choice of Constituency. Hatu kala le research ni am. Kat kong bijit wan jumut jangan. Haman me kichenom di pada napo constituency Choice of. Kim Shum yo kano consensus. Ngamtip kata. Lalu orang kebaharan dengan kesenyum, nimla memang kata. Ngamla mengenal ini ngamla mengenai kesong parti. Lalu kalau research nem kalau kata. Tapi menjelaskan juga. Kalau dopan ai karai, yang no, ban ai ketika nas ngode, ban tua jumot nagi baik. Voice of the People Party. Kalau dia ban tua jumot nagi baik. Kasi tuan cumot apun kita siam nanti begini.
Nalale baik beka State Election Committee Central juga party. Dia kena upor. Aku akan om gini kentin badan kamar. Bah, ya kena kebencar. Ngam kuat ban centralize. Dia ban sini ke bor haladi. Ngam kuat ban om gini, dah kau burung yakin. Nong kesyan me, nong tebot jong ke Juai South constituency. Dah kau burung me, yepi. Ngam pun benar aku kocong independen lada. Ngarong ni kepol. Lada ki nong kesyan jong ke Juai South constituency. Badan burung. PB dia nak keluar iban sim ni dengan kau. Nak keluar iban sim ni. Namun batang ni boy. Balik kali yang cuma nak keluar ban pak ini berkorban shin, ban kit. Nama dah kari bekerja ni. Lada, mak, lada kipai ba, nak bersama berjual sah. Kibin dia, naruh berperan di kebun. Hadiah nang ni nang salai, bantuan jumon, pada kebun. Ya ki produk Islam jog ni constituency jog ni. Lada kibi dengan piro sewat. Ngan kerana bahasa. Dengan ko mengalong. Lada ngamyo tiket. Kami mengikut kejingan itu. Kerana basdang jog jile. Lada ki ai la kejingan. Dengan nang penjrom di kerana ni ko. Handai ngoton ki bentar. Kumu breu pada siang ban sukri gari gari. Ngadon ke vision ke bakal. Yang dah kari kejap dia. Bangsa utan rai jadi cintrai kari bakejap dia kadai name. Ngasau kemen mani thok ini kubor cakari bakejap dia biar siau ini kubor bakaran nda. Kabab sab kastangan ni. Bakejap cintrai tu kari jadi dayang ni. Nama tu kejauh. Dah kejung kemilan ti hamang apply ketika nak parti PBB. Nak kemilan ti ngara anmo maka parti kan considernya kumu breu balaya kumu breu balaya kecil hak ramba bala experience bangsa ai kecil sekali kampai ba balas ngau pa kumu breu bala trai ki kam hakim lang salang bar kumu breu banya jadi dia jingoi nak community ban yotikai handai nganong kumu ngam shem le yotikai ke parti Henry ke eng aku anong ni ko bon. Hadin bangamsyong ni yung tiga ng BBB. Nga siyang perkat. Nga perkat ang inigisni na do pagkatu larang ang maglaar kung naitrik lapan benar. Nandun ko klimat ngam yung tiya yung siyang nga perkat. Jumit yung perkat yung kakakya na kamata kari bagajay ko rin. Magkasuto, daga download kamakoy. Kari kedengkan dengan ngaruh adengkan ya kari. Tak hadu pengamak syasyo ngaman si ngawan hagni kepor banom ban penna bagajing bangyo tiket jonga hagni election MDC banwan neka parti VPP kamte kabakut jong kejian nanti hanre kedai kajing sedang jong kecil lagi. Ngasutu bakarai ko bakado kadai jong. Bakawai ngasutu balada tang namar bangam yo tiket naga parti PBB ngan sange no hanga sibat nasino ngadai brio bom dan jike nan takari bagajai benda. I have the willpower to stop it. Namar balai ngai de ngambang ngado baloi koi lapunta kekot nene kan sih ada jawab nanti sagawai kemang kuat manang ni kuat ngai haji dai bagi di companies industries di factories ke apa agak ni stage kini ada hagi kita nak kerja ke jadi ni bekerja ke jadi kadang ke sini no lain pai kemat haji dia mau is jadi
Jaga buburom ni ginong song ibadan kita ke factory, cement factory di Australia. Nyemang yang ngisel kumen bagi kita kisong i long priyo man priyo yo ko simentol naman cement factory. Handing ikwa ba batong hani kubor ba ha eng kati nong inong lalay ya ka disconsil. Nalatwa na tuwa jike. Dan he tulok utu nong tray jong na cement factory bani ko jiwa to disconsil. Ada pin kan jaga bay banan ni kan sisin sister. Hado kata. Tagaw mo ayo. Habang ka disconsil day mga ka-try kan ilang ano. Dan hanray masusi ba hajimot jeng berkat jeng beri ka sota jeng kamdani. Ada ginong yalam bejongi i jingai. Tang nang ni cement factory ra dai dali. Isa mi shisho mai kanang gande ki nang ko kharap ta disconsil. Habari ki hajar gilak sisi kawai ka factory ka pumi berni nang ngasih beli atau dagi hajar di bawajar gilak berni dari nong ikmat jong ikisim tang sing nong kasih berni deh kajingan nong dia sponsor nak kita sponsor masuk kaya dah haji deh bagani ro nyaman review ha haji deh bagani nyaman hikmat dari jual sok konsumsi badan bro ya ayah Bakpon gue ang kadang kasi sukriyan ang kagayap. Kabakado